Saša Popović već neko vreme je vlasnik automobila vrednog oko 150.000 evra, a sada je u istom uhvaćen na ulicama Opatije. Naime, bivši direktor Granda snimljen je kako se vozi u svom narandžastom zimcu marke BMW i8 u Opatiji. Na društvenoj mreži TikTok isplivao je snimak Saše kako u besnom automobilu uživa na hrvatskom primorju, a mnogi su ga snimali dok je prolazio. Narandžasti BMW i8 koji je u Sašinom vlasništvu prvobitno je bio bele boje, međutim, Popović je odlučio da ga ofarba u narandžasto. Inače, Popović, koji trenutno boravi u Opatiji, također tamo posjeduje luksuzni stan sa bazenom koji vredi skoro 500.000 evra. O Popovićevom bogatstvu i o tome na šta troši ogromne svote novca već se pisalo. Osim voznog parka, Popović posjeduje jahtu koja je usidrena na hrvatskom primorju i na čije održavanje troši vrtoglavu svotu novca. Uopšte ne želim novac za takve stvari, volim da imam skupe i dobre automobile, a jahtu znam da vozim, iz tog razloga sam je i pazario, rekao je Popović svojevremeno.